Wat lada kiri Muslim ki penremjur ya ka jingher thma ka Israel ya ka Gaza. Hadien baki leno Hamas ki her thma ya ka Israel ha ka stem nyoterek ubnai Oktober. Penban omdan ka weiru na kiri Muslim ki bantre ban khot ying basa ya kinong Palestine. Hadu menta de tang ke Egypt kabala ple jubor ya ka jingkhang jongka. Hadien baka Amerika kalapan bor ya kari Egypt ban ple jingkhang ya ki refugee na Palestine. Bat lada kimtre ban ple jingkhang ya ki refugee na Gaza. Kari Amerika kan sange no ban ay jingerap ya kari Egypt. Kajing kali kalong. Balai bakini kiri Muslim kim ay jakasa ya kinong Gaza. Kajubab kadai. Namar bakiri Muslim kim shania satya ya kinong Palestine. Kabaar kolong bakim kwa bakileno Hamas kin yo bandrong hapo kari jongki rengkat bat ki refugee. Wat lada kita ki Hamas kiele ya kata kathmanya Muslim. Penban kiri Muslim kim tre satya ban penrem ya ki kam leno ka Hamas. Bat kim shania ya ki wat lada kidei na kaju kanyam. Kajing hikai ban ie chapang upara marjan kamdan satya hakanyam Muslim. Henry penban kadan kajingele kajing yesun wat paramaki. Kabalaya lam wat sya kajing yapru. Kum kanuksa kadan kajingele markeliang hapdeng kisya Muslim persya ya ki Sunni Muslim. Katba mangi ki Kristan pat lahikai yangi ban ie jala ki para marjan badru habadan kino ki jingja bas ngausi para Kristan ngi kloy banyaram iwe ya iwe pat. Wat ladang ngim ya itu Henry kadan kajing shania bat kajing buram para Kristan.